Ngikhulele kwi-family home. Kukhona umama, umalume, ingane kamalume, maseke kuba umina. Ngephutha-ke umama banobaba badlula emhlabeni. Ubhuti wami omdala abe nomhlangano nami angitshela ukuthi bona njengobhuti bami ababili sebevumelene ukuthi umuzi ngoba i-family home uyadayiswa, sonke sothola ishare. Bangitshela ukuthi etayiteleni kukhona igama likamama elikamalume bekade lingekho, okusho ukuthi imali sizoyihlukanisa phakathi kwethu obhuti bami ababili plus nami. Kungiphathe kabuhlungu-ke lokho, kodwa-ke ngigcine sengithenga umuzi wami if umuzi usuthengisiwe. Ngimuve ini nomntwana kamalume because bekungekho la zoya khona, ubaba wakhe ushonile, usesele nami kuphela. Umntwana kamalume-ke ebekade ngihlala naye ubengekho muhle kahle esikoleni in such a way that ugcine ese-give up-ile, waphuma wa-dropa out. Ngimtshele-ke ukuthi cha, akusibona kuphela abantu abafundile abayophumelela. So nawe zikhona izinto ongazenza empilweni. Angithembise ukuthi uzohlolisisa ingaphakathi lakhe ukuthi yintoni into ayithandayo nento angakwazi ukuthi ayenze. Aqaleke manje ahambe ama-events abomaskandi, abe serious ngalama-events, athi nje ufuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani, khona azovloga ngalama-event, aqale manje bayi-influencer yomaskandi. Shukuthi-ke kanti umuntu ungisebenzisela imithi yesintu ukuthi mina nje ngihlezi ngiyinto ecabangana naye, engibeka yena phambili kuzona zonke iy'nqumo engiyithathayo. Ngelinye ilanga-ke bekade kuzoba ne-event kamaskandi. Ngicela ukukutshela ukuthi umntaka malume wangifakela into eyi-drug esiphuzweni sami ukuze ngilale mase yena uyakwazi ukuthi asale antshontshe imali. Ngothi ngiphaphama imali ingasekho, naye athakazi lutho. Kanti lento anginikeza yona masihlangane nalamakhambi ahleze ngidlisa wona, yavela neyangenza ukuthi ngashawa i-stroke. Umuntu azi kahle ukuthi ngine-medical aid, kodwa wangithatha wangisa kwi-public hospital. Ngishawe i-stroke-ke mase ngiphaphamile, kodwa bekade ngingakaphili kahle. Ngabuyela emzini wami-ke ngangayixaka nje nokuthi ngihambe ngiyolulamela kobhuti bami because bengithemba ukuthi yena uzonginakekela kahle. Mase ngisindile ngathola ukuthi uyena obekade ngibeke kuyona le position. Uyena wengidlisile and futhi uyena obe-withdraw yonke imali yami ngenkathi ngigula. Ngamshova indlela-ke, ngamkhomba umnyango because awukwazi ukufuya inyoka endlini ngelinye ilanga iyongiqwaphaza ikushaye loyo nyoka. Hhayi-ke manje ngiqalile-ke futhi phansi ngirebuilda impilo yami, ngizama ukubuyisela yonke le mali le ayintshontshile kumina. Ukulunga kwami ikona okwacishe kwangibulalisa. Yazi ngangakholwa ukuthi umuntu engimenzela umusa, ngavula inhliziyo yami, ngamnakekela ukuthi uyena ekugcineni kosuku ongangenza kanje. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu Buzz SA to all social media platforms. Iyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.